family, Celine and Leon Watson, Jane and Sharon Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Mariel Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Joan Santos, Rofina De Leon, Claudio Sicanco, Beatrice Sicanco, Miguel Sicanco, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Vicente and Priscilla Marquez, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Franklin and Anita Adviento, May Sunido, Elmer and Lydia Paras, Nelson Navidad, Rex and Frida Villanueva, Agnes Malyar and family, Beth Flores and family, Freddy and Perla Pacho, Iris Yabut, Jean and Alex David, Johnny, Joseph and Maro Pacho, Eloisa Basco and family, Bridget, Shermaine, Mary Ann, Mr. and Mrs. Ponciano Pamintuan and family, Socorro Romero, Gloria Feliciano. Para king Aldoque Baitanang Rowena Ordonez, Angelito Pineda, Reden Lauren Yumol, Alma Jeffrey Feliciano, Carmela Carreon. Para king Kapagnasan ng Josepina Rica Fort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Lovely Canlas, Martina Ilin de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Christian Ina Barakel, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yu Qingbi and Yolanda Yu, Aurora Dungka and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Merly Briones and family, Romeo Pineda and kids, Angel Pangilinan, Pacho Motor Parts, Romeo Pacho, Jesus Balingit, Eloisa Basco, Bridget Basco, Johnson Basco, Erlinda Gandola, Kelby Gandola, Kerson Gandola, Luz Pineda, Wins May Ali Katakutan, Ilin Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Tanueco and Enriquez and family, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Raymond Arcilia and family. Para king malagwang kapaldanaan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Mark Francis Carbonco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Erin Chamson, Adelfa Angeles, Gloria Dirit Capuno, Danilo Tolentino, Michelle Garcia, Bernardo Corpus, Sunny Malit, Elsa Limuhoko, Sabria Malit, Erin Yuna Laksamana, Amelia Paras, Amelita Mercado, Milagros Henson, Abel Tanhueco, Rolino Tobias, Victoria Lim, Violeta Encriso, Liver Dizon, Misha Lim, Hugh Nathan Lim. Pangaditala Puting Kaladwadari, Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabot Jr., Francisca Yabot, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Justa de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Tolentino Cordero, Eddie Reynaldo Cordero, Rufino Santos, Anastasio, and Loretta Macabali, Emiliano Peña, Atanasio Chamson, Remedios Chamson, Romeo Chamson, Emilio Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto Aurea Punsalan, Elisa Cortez, Brigido Cortez Sr., Gabriel Coronel, Romeo Feliciano, Porita Kiambao, Carlos Mercado,
Benita Alfonso, Bernie Dodi Hill, Chidoro Katakutan, Pablito Garcia, Belen Garcia, Cristel Dising, Hilario Tonggol, Liberato Tonggol, Cindy Henson, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Loela Castro, Lodi Paras, Linda Calare, Paul Dungka, Diosdado and Clara Tanueco, Efren Enriquez, Angel and Ines Tanueco, Lisa Dizon, Loreto Taylor Bragais, Epi Gina Cuela, Noriel and Quirino Cuela, Angelito and Alfredo Diaz, Enderlin Diaz, at Dingmal ng Kaladua, mga kailangang timpakalulo ng Gino. Imagbisa mo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning ipang paning anak, paning Espiritu Santo. Amen. Ingginum manatilia kaya kayo. At keka, antimorin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ni kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikang Kristo na ning Diyos, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ikang dinalandakal akasakitan para kingkekeng kaligtasan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang sinubling mebye at linupig king kamatayan, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupain tutu, pakaluluwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo, ginu pakiramdaman mo sa ing panalangin mi, kaniting kapiesta ng Padre Pio. Antining emi apanaligan ing sarili ming kagiwan, makasaop sana kaya kami, ing panalangin niting santong minya kaligayan kaya kaking bienang delanan kaya tiking yato. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, King Libruning, Kohelet. Ating makatakdang panahon, para karing sablang bage. Ating oras, ing sablang malilyari, keti kingyatu. Ating panahon, ing mibait ka, at ating panahon, ing mate ka. Ating panahon, ing tanam ka, at ating panahon, ing pupulan mo, ing kekang tanam. Ating panahon, ning pamakamate tao, at ating panahon, ning pamanulo. Ating panahon, ning pamanlasak, at ating panahon, ning pamanalakad, king melasak. Ating panahon, ning pamangyak, at ating panahon, amayli, uli na ning tula. Ating panahon ning pamagpaldas, at ating panahon ning pamanerak. Ating panahon ning pamangalat bato, at ating panahon at tipunan lang pasibayo. Ating panahon ning pamangaul, at ating panahon ning pamamigil, king pamangaul. Ating panahon na ning pamaninton, at ating panahon na ning pamamating.
Ating panahon ning pamanipon, at ating panahon na ning pamanugse. Ating panahon na ning pamangaysi, ating panahon na ning pamanulsi. Ating panahon ning pamagtahimik, at ating panahon na ning pamagsalita. Ating panahon na ning pamalsinta, at ating panahon na ning mimwaka. Ating panahon ning pamakigera, at ating panahon na ning kapayapan. Nano mo ing kekatamong pakinabang, king sablang kekatamong daraptan. Balo ko ing bayat ning pupusana ning Diyos kekatamo. Dinina na ngang ustong panahon asablang bage. Dinina nakatamong panahon ban abalo tamo ing paing tungol, dapot kapilan man, nakatamo dininan, sapat apama na lastas. Bang kaya katamong aintindyan, ing kayang daraptan. Manibad na, kanitang minunang panahon. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Purihan niya ing Ginoo ing kanakong kuta. Purihan niya ing Ginoo ing kanakong kota. Purihan niya ing Ginoo ing kanakong kuta. Ya ing kakong talapaglualo, ing kakong kambilan, ya ing kakong panaligan, ing kakong talapagligtas, ya ing kakong kasalang, ing kakong santungan. Purihan niya ing Ginoo ing kanakong kota. Ginoo, nanuyawari ing tao, bangke ka yang pagsingan, ing anak ning tao, bangke ka yang lingapan, ing taong mistula, mong pangisnawa, ing kayang bie lilipas, mengaring anino matatda. Purihan niya ing Ginoo ing kanakong kota. Parangalantaya po ing mayap a balita. Mata ko kekalang ibuklat, bangka kulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kekang kautusan. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Misan kabang manalangin niyang dili-dili Jesus, lepitan dering alagad. Nino kanu ako ag pangking sasabyan daring dakalatao, nga nang kinutang Jesus karela. May kibatla, sasabyan daring mapilan king ikakanu Juan amaminyag. Ding aliwa, sasabyan da king ikakanuy Elias. Ding aliwa naman, sasabyan da king sinubliang mebye, ing metong karing propeta, ning minunang panahon. O ikayo naman, nga nang kinutang karela, para kaya kayo, nino ako. May kibat si Pedro, ika ing Kristo ning Diyos.
Peka panabili ng Jesus king erat panyabyan iti kaninuman. Nga na pang tinuglong, sukat yang dumalan dakal akasakitan ing anak ning tao. Isakwil dering makatwa ring Hudyo, ring pamuntok da ring saserdote at ding eskriba at patende. Dapat subliyang miye, king katlungalto. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian kera o Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po, nakita yung magkumare. Sabi ko, kumusta na? Tapos sabi nung isa, eto, nag-aaway kami ng asawa ko kagabi. Bakit? Kasi inuwi na naman niya yung trabaho niya at binalaan ko siya. Sabi ko sa kanya, kapag inulit pa niyang inuwi yung trabaho niya, hihiwalayan ko na siya. Tapos nag-react yung isa, sabi, grabe ka naman. Siguro, workaholic lang yung asawa mo, sobrang sipag lang. Tapos sabi, okay lang yung kasipagan, pero yung sa uri ng trabaho niya, ayaw kong inuuwi yung trabaho niya sa bahay. Teka, ano ba yung trabaho ng asawa mo? Embalsamador. Sa inyo okay lang? Pero tama naman yung complaint nung misis, no? Pag uwi sa bahay, dapat yung panahon ibigay na sa pamilya. Kasi ating oras ing gana-gana. O ito po yung makalungkot. Itang potang gagawa niya pang opisina ing bale. At siya mga nitay malilyari ating makaligtaan. Sano? Ing panon para king pamilya. Pero lagi ko pong naririnig ito. Itang, ay Diyos ko mong, dakal po kasi obra. There is so much to do, but so little time. Nag-agree ba kayo doon? Kulang yung oras? Talaga bang kulang yung oras? O etamo bubiyasang mag-manage king oras? Meron pong isang teacher na may ginawang demonstration. No? May dala siyang garapon, tapos kumuha siya ng mga bato, tapos nilagay niya sa loob. Tapos pinakita niya sa klase. Sabi niya, class, puno na ba itong lalagyan? Tapos sabi ng mga bata, opo! Tapos, hindi. Kumuha ng mas maliit na bato, tapos nilagay niya gano'n, tapos kinusog niya. Tapos sabi, puno na ba yung lalagyan? Tapos sabi, opo! Hindi pa. Kumuha ng buhangin yung teacher at nilagay niya. Tinaktak niya gano'n. Tapos sabi, puno na ba? Tapos sabi, ay, sigurado po, puno na! Tapos sabi ng teacher, hindi pa. Kumuha siya ng tubig at binuhos niya gano'n. Tapos napuno na hanggang doon sa pinakataas. Tapos sabi niya, puno na? Oo, puno na siya. So tinanong niya yung mga estudyante, ano yung makukuha niyong aral doon sa dinemonstrate ko? Tapos sabi ng mga bata, sir, kapag po may mga ginagawa tayo, lagi meron pang space para ilagay pa yung ibang mga gawain. Tapos sabi ng teacher, in a way, oo, pero tignan din niyo kung ano yung ginawa ko kanina. Inuna ko yung mga malalaking bato para magkasya yung mas maliliit na bato, yung buhangin at saka yung tubig. Sana ma-realize niyo kung ano ang dapat unahin ninyo sa mga gagawin ninyo. Kasi makanita naman talaga, don't sweat the small stuff. Nung in concentration yung karetang mga lating bagay, karetang less important, kaligtan yun nung dinan panahon, detang mas maragul abage. O ito po sana yung realize tamo. Lalo na karetang mag-complain na, alang oras, di taking oras, kulang yung oras. Totoo, pen? Kasi ni kahit diba, tipong time na alatamang gagawan, pero uling balo mong, ating ko pang oras, pota ako na mugawan, pipota-pota tamo. Potan ditang panahon na dapat ay accomplish me, karin mo akit na, magpanik na ka. Dapat pala mas malagwake pa. Earlier ke pagyawaning bagay ini kasi talagang mabitin ko king oras. O yun po yung paalala sa atin. Nung first reading, in King Ecclesiastes, sabi na, there is time for everything. Ating oras, bangka nita, magobra, ating oras, bangka magpainawa. Ating oras, bangka tamangan, ating etc. Importante la pureta, babalance tamo ing bage-bage.
Learn how to make time for everything. Kasi, sabi ko ka magaling mag-manage king oras at ikang akaligtan, lalo na retang mas importante. Meron pong isang mountain climber na pumunta doon sa isang hindi pa ganong inakyat na bundok. Nag-hire siya ng isang local doon as advice sa kanya kasi baka ma-aksidente siya o maligaw siya. And nagkasundo sila nung guide na early morning sila mag-trek, no? Para makapanik sila dun sa tuktok ng bundok at makauwi pa on the same day. At nung nag-umpisa na, talagang makikita na expert itong mountain climber kasi may mga bolo siya, no? Ayan, pinuputol niya yung mga sanga na nakaharang, yung mga talahib o ano man, damo, no? And ang bilis niya, halos parang patakbo na siyang nagta-travel. So, ginaguide siya. Sabi, we pass here. Yan. Napansin naman ng mountain climber na from time to time, tumitigil itong guide. Umuupo siyang gano'n. Tapos sabi, hindi, tara na. Di ba nagmamadali tayo? So, susunod naman itong guide. Tapos, from time to time, titigil na naman. Repeatedly, ganun ang ginawa nung guide at nairita itong mountain climber. Sabi niya, sana sinabi mo sa akin na hindi ka pwede sa tuloy-tuloy na lakaran. Sana nag-hire na lang ako ng iba na mas malakas yung resistensya. Tapos sabi nung guide, hindi po. Kung resistensya lang po, kaya ko naman yung tuloy-tuloy. Ba't ka nagpapahinga? Kasi po, sobrang bilis po yung pacing natin. Tumitigil po ako para po makahabol yung kaluluwa ko. Gusto ko po yung image na yon. Kasi, in a way, ganun ang nangyayari doon sa mga tao na fast-paced yung buhay nila. Ningkay po, akakaligtandan ing kaladwada. Stop, rest, pray, meditate. Allow yourself to catch up. Sabi ko nga, kapag masyado tayong busy sa ibang mga bagay, may nakakaligtaan tayo. Ano yon? Kung minsan yung spiritual life. Kaya ano ba yung mas mahalaga sa inyo? Sana ma-realize din natin na yung buhay ng kaluluwa natin ay dapat bigyan ng pansin. Sabi nga, anong makakamit mo kung nasa iyo na ang lahat ng yaman ng mundo, pero sa pagkakamit nito, mawawala naman ang kaluluwa mo? Walang kwenta. Asikasuhin mo rin ang spiritual life mo. Kung puro trabaho lang ang asikasuhin mo at wala kang panahon para magpahinga, manahimik, manalangin, magpasalamat sa Diyos, mararamdaman mo rin yung kulang. Kasi kulang sa kahulugan o meaning yung mga gagawin mo. Walang pinaghuhulugan ang mga efforts mo. Kasi hindi ka na aware doon sa reason kung bakit ginagawa mo yung mga bagay-bagay. Stop. Think, meditate, pray, and be thankful. Be grateful to God. Naman magisan ng obra. Andiyan nga pong Ginoo, make painawaya. God rested on the seventh day. Alam ko po, maraming trabaho. Don't just concentrate on your work, but also make time to consecrate your work. Pabasbasyo, pabanalan nyo, ing obrayo. Meron pong, gusto kong tapusin ito sa isang tula, no? Na ang title, Walang Oras. Sabi nung tula, paggising pa lang, trabaho na ang dapat isipin. Dapat kumayod dahil marami ang mga bayarin. Laging busy, walang panahon manalangin. Alam ko naman, Lord, maiintindihan mo rin. Araw-araw, ang daming trabahong dapat gawin. Walang oras para sa mga anak, para anak ay kausapin. Pati asawa, minsan, di na rin napapansin. Pasensya na, gabundok ang dapat tapusin. Alam ko naman, maiintindihan niyo rin. Walang oras, walang panahon sa dami ng trabaho. Yan ang laging palusot ko. Walang maibigay na minuto para magpaka-Kristiyano hanggang naubos ang oras ko at pumanaw ako. Humarap ako sa Diyos, nahihiya kaya medyo nakayuko. Pero pansin ko hawak ng Diyos ang isang malaking libro. Tanong niya, saan mo ginugol ang oras mo? Bakit ang kapwa, pati na ako,
ay nakalimutan mo. Hindi naman po ang tugon ko. Naging abala lang po. Kaya pagsisimba, pagkakawang gawa, ay nakaligtaan ko. Maraming dapat gawin, kaya pagdarasal, pinagpaliban din. Pero bala ko naman lahat yan ay gawin. Naging busy lang po, Lord, pero alam ko, maiintindihan mo rin. Tinignan ng Diyos ang hawak niyang aklat. Wika niya, ang pangalan mo ay hindi ko mahanap. Oo nga pala. Balak ko rin naman itong isulat. Pero dahil marami din akong gawain, pasensya na, nakaligtaan ko rin. Pero alam ko, maiintindihan mo rin. Buri kayo pong pag-anakakikata mo yan. Naning pagpalit tamo. Noon nandarit ang bagay, di ng tamong pansin. Pota, detang mas importante pa, ilarin detang akaligtan tamo. Alam ko po, marami tayong mga pangangailangan sa buhay. Huwag lang tayo magbigay ng oras sa paghahanap buhay. Magbigay din tayo ng panahon sa paghahanap buhay walang hanggan. Kasi anong mapapala mo kung nasa iyo na ang lahat ng kayamanan sa mundo, pero sa pagkakamit nito, mawawala naman ang kaluluwa mo. Wala ring kwenta, bandang huli. Amen. Talakad ko po. Kapatid, alayang pasubaling tao o balayan ing Diyos para ka ring sablaya. Ing bukod mong adwana, metong amasapsap alugud at matibe kapanaligan. Nga tamong manalangin, Ginu, pakiramdaman mo ing daing dingke ka manalig. Gino, pakiramdaman mo, indaing dingke ka manalig. Bang ing mabilog a Santa Iglesia, maging pekakatawan ng Kristo, king papangawang mayap, king parang tao, at pamanyamba, king igpa kapamilatan, ning dapat amayap at pamanalangin. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo, indaing dingke ka manalig. Bang tuparanda ring sabla, ing karelang katungkulan, king Diyos, balang Domingo, at piyestang pangilinan, kapamilatan ning pamidaon king misa, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo, indaing dingke ka manalig. Bang dingdirimla king kasalpantayanan, tanggap lang bayong sala a ibat king Diyos, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo, indaing dingke ka manalig. Bang ingkekatang kapamisanan, mika malasaki iya king ikalinis at ikasanting ning balening Diyos, at mabiyasang sumaup king obra, king parokya, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo, indaing dingke ka manalig. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. O Ginu, ituro mo kayang lugod at salbantayang kabilugan na puso keka, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon. Matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning Gino itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo.
king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Bay pamimiglalang king kaya kang ganaka, pakramdaman mo sana ring panalangin mi at ding panalangin ayampang ding kaya kang santo, alang-alang kaya kami. Ingatan mo kaya sana, banketa, makayampang king karapat dapat akasuiwan king kaya kang altar. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At kaya ka, iyat antimurin, na yorem puso yu. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alanang at lubos mayupaya. Babayo ming Santa Iglesia, king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babye patutu, king kekang alangkupas alugod. Agad ganda kami kapamilataning biyerang bayani at sa sopan kapamilatan ding alang likad ng panalangin, ban maging mabiyekeng tanda, ning magligtas mong upaya. Ulinita kambering koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabe kami king alantok na ng pamamiya kapurian keka at ngaming pupuri. Tunay kapin banaloy, ipa, ikain panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami, malalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pepa salamat sa keta. Piraso ne, binyan na kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan kanan niya, iti ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat keka, binyaning kalis kaning kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minom ko kaniti. Iting kalis ning kanakong dayaning bayo at alan hanggang tipan na mibubu para kay kahit para karing dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyagin igaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng miyabianing anak mo. Daraang miya kaya kayong tinapin ng biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. I kaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan mi ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato,
Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling mi at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulban mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kaya be ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo, lalo na Padre Pio, at di tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayan tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parang alan, manggaman king alanangga. Ngayon di madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuya mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasal pantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan me, ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginuman natili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakit tayong may kakamit ng tamking kapayapan.
Ngayon ginutang Heso Kristo, ang kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad rin mayaw sa makisulo king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap ka, dapat iyagas nga ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bagi, at pag nasangku, intanggapan da ka. Dapat paulan ng pinandit, era ka atanggap king sakramento, umiya nga mo man espiritual kenin puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari, at ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko kera. Emo sana pa tulot kapilan man, ing mikawani ko kera. Amen. Please kneel. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially children and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine,
but only forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo po. Loko-loko po saglit. Atin pong makuyada announcement. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Jonathan Bartolome, ang pura paroko ng Santa Teresita Parish. Kasama ko ang aking mga parokyano. Nandiyan po sila sa site ng ating shrine at nagtitinda po sila ng mga raffle tickets. 100 pesos lang po. Ang pondong maliliko ay gagamitin namin para suportahan ang aming 5 mission stations kung saan meron po kaming weekly na pagbibigay ng catechetical instructions kasabay ng feeding program. Nagbibigay din po kami ng ayuda and naglunsad din po kami ng back to school project para sa mga Meron din po kami back to school project. na mga estudyante At nagbibigay din po kami ng scholarship grant sa mga nangangailangan po mga parokyano. Scholarship grant sa mga nangangailangan nating mga ang inyong sangdaan, marami ng kapatid na matutulungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sorry po, nagbabakel yung player po natin. Anyway, sa Thursday na po yung raffle. So by next Friday po ay ina-announce na namin kung sino yung mga mananalo. So sana po makasali kayo po karetang tickets. May banta po. Ponduan mila rin kaya kaming susopan anak ding lala po rin kayanakan kayong karelang po pamangailangan. Takal po salamat. Manalangin tamo. O ipa, kaya kaming kasngawan at kapayapan, tinipon me ing kaya kang pamilya ban puryan ing lagyo mo at parangalan din kaya kang santo. Ipaintulot mong ing sakramentong tinggap mi, maging tandane, at pangako ning kaya kaming kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At keka, antimorin. manalangin tabo. O maluguda apo mamakalulu, pisyag mo kambening banal a krus, ing alangkupas alugod mo king balen a iniwim. Pakiramdaman niyo po ring paniga po at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ring karelang kasal, maglakbe king alwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, ding mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayaduan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan dang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, ing lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti, aga nakadasana, ing pangako daking binyag na, ikamo kabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu. Ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po kaya kayo. Maya paabak po, among.